پرس اوه 32630 روپلی هون دکارن چند روژان دا بخوینن. ام دوباره بکن 32630 روپل هون دکارن دو هفتهان دا بخوینن. هلبت هونه ببیجن نممکنه. مسئله چیه؟ ام قال بکن دوزه که بنابه دوزه کوبانی لترکیه ناوداره. دوی دوزه ده 36 سیاست مدارین کرد هاتن جزا کرن. کنگه 16 گلان 2024 22 دادگاه جزای گران انقره بریاردا و جزا ل 36 سیاست مدارین کرد بری. دناوان دا هفسروکن HDP هبون. یک جوان صلاحالدین دمیرتاش به 42 سالان جزای حبسی هات جزا کرن. هفسروکادن فیگن یکسکتا به 30 سالان جزای حبسی هات جزا کرن. یندن جی بویاوی میناک احمد ترک به 10 سالان، گلتن کشانک به 12 سالان و یندن جی بویاوی دوام بکه. باشه ایرو چه بو؟ ایرو سدما جزا کرنا وان هات اشکره کرن. کنگه سالک مهک و 10 روز پشتی جزا کرنا وان. یعنی بسر جزا کرن را سالک مهک و 10 روز در باز کریه هی نو سدما جزا کرنا وان هاتی اشکره کرن. اوجی 32630 روپل. ام چما بتایبتی قالا بیه که بکن جبر کو دوزه ده پشتی تو جزای دبری تو سدم وی اشکره دکی پشتی وی سدم ancak ev kes yen ku ceza xwarine dikarin mesele bibin dadgaha jorîn ew jî dadgaha îstînafeye bi ser cezayê re salek mehek û 10 roj derbas bûne divê salek mehek û 10 rojî de yên cezaxwarî nedikarin tiştekî bikin ancak niha piştî vê biryarê piştî eşkerkirina sedema ceza lêbarîna wan niha dikarin herin dadgeha bilindtir. Ji bo vê yekê jî 2 hefteyên wan hene tenê 2 hefte û di van 2 hefteyan da divê 32630 rûpelî bixwînin. Yani 32630 rûpelê sedema cezakirina wan bixwînin bizanibin ew çima hatine cezakirin li gorî vê li dadgeha îstînafê îtirazê bikin. Kî dikare 2 hefteyan da ew qas bixwîne? Baş e ev 32630 rûpel hemû bi cezayê wan ve girdayî wisa dixuye ku na. Yek ji siyasetmedarên ku ceza xwaribû jî Alî Ürkut e. Alî Ürkut di dema danişîna dozê de gotibû ji serokê dadgehê re gotibû birêz serok we pirsekî jî ji me nekir. Paşê jî hûn ê bêjin me her tişt kir û hûn ê biryarê bidin. Belê mesele li vê derê ye û li ser vê dozê 32630 rûpel sedem hatiye nivîsandin. Em çi bêjin? Ancak em dikarin bêjin qewet be ji bo parêzerên van siyasetmedaran.